Lana tim langpong langsung don mali tu. And episode 2 pangceng khelo de don mali don dakpen. Kecere chana po don mali tu. Yo palang tu na lalo. Adi ma activate ya. Samsung na kecere yung. Ayah. Oh, Arlong mai phur. Arlong phur phalang no lab lo. Kane kilang me. Oh. Ya. Don mare tum tim langpong bolang sun niling paklang ponelo. Non mangge isi akimi lang sun pailo. And इधर पे है वरुण. Woo! Yeah. And non tim langpong bolang sun samin ang paklang ponelo and non bangge langsung akimi don mare tum and la so video bang ke episode 2 lo la pen episode 1 bang lang lo lang pode description lang masih dolo kalite athak ai button bang don mare tum. That's kado ko bisa me langpon bo monong ke episode 2 bang lo de ho. And full joy, full energy, never give up, GENU family. Woo! Kalau bang lodam neng ke? Oh. Kalang mah, laso aroy lodi. Oh. Dah. Okay. Okay. Lapulo mah. Oh भाई जुतेली ऑफ रोड था एकदम मरे तो ऑफ रोडिंग है एकदम मरे तो ओए हे ले और पीछे लेना पड़ेगा शायद. Depends on the show you. Oh. Wow. Zoom. Sir. Okay, don made tum non mang episode 2 lo and nili tum non isialang solang daim po lapu Longlit nat malo lata la se alang sun ke moho dak le rock se amen bang nang thanik post amen non bang ke odak pale thuna la pen episode 1 samen nang tum lang ponong da thekbo la se lang pon bom thata. Okay, don mali tum ang song sia ba alayo lak sulap lo non langsung ki milang daim pela hedi normal itu langsung sense mang wow Woo kelang me what a beautiful place so view ke lain pan same padung nang ko ene mamuli langlong le kelak thong ke thanang nela oh yeah. Paradise. Woo. Yo. kita bantai यहाँ पर. जो ले langsung siang. Don mali don. Anglong pucong.
langsung tapi lalu tunang lah and like to love lo and view bang tuh ya masih langsunan pale dami pulo lak pikan lo la penang li tumle lang share pipe pulo te cepat duknak po masih kado guys tame share no la pen ke upor do pulo te comment pik na la lak pik lo and ini tum non pangno po and kado guys tame keceng pen kijudan lang thodo po te story chini po la se lang ik no ya okay lason lok lo ke dam na cepat duk pi pengen lo don male tom Karbi Anglong cetang mana pas cetang ibu dream do pasti hedi don male tom pasti cepat duk sob lo as nam tom support nang pipe polo te RD vedat po lasi kadog was tame un an gang support ikta Almari tu non Arlong kilip thola sini ta theklong le pelang ni life long pen la se pini bangke lapo ebong Mr. Inglong po si nang Japan po hoi kosan ba lagle na ha king thang lap lo hapen si lok mat lak lap lo yong se laan ka cepat duk pen nang lang tibang be pote kosan ba mingoi pik po mingoi pik po lalo don mari tom la se ka dok ave se thame share ek no ang cepat duk pipek lo don mari tom Karbi Anglong che thang nei posi la se le na cepat duk sob lo se dak bloggers tom an chetong la lo don mari tom la se ka dok ave fans tame support ik non lalo iya ikan fuso la lo dah don mari tom kopi lo laga तो उठाया दो री पला जो तो ग्लास सिस्टम है तो फैसला पत्थर था फैसला तो और लोग लिप बो माने क्रिस्टल तब है ओ ले लादा सो रिफ्लेक्ट ला दी रिफ्लेक्ट दो पे लो ना कली रिफ्लेक्ट और लोग लिप तो लदक से आने निकाल में लगे सुन ane ningkan pen lo de लिप का हो lage ho लो आलोंग ची चरा हो mane jo lang tha sisa son di yo jo tan lo don mari tom yo ar long lip tho yo tek long lo ke di ơi kopi lo ko đang rơi ri rồi tí, ai à hỏng cho nó lấy à, फाइनली जंगल से बाहर and lập quay đâm năng, so don mấy lấy tôm pin dong puyo, à rong ai tông cái chăm lọc lấy yo, pin dong cái chỗ bồn non, wow, có biết là cái chui đẹp rồi tôi mà, go jong li, có làm bác lang sao, so lại nó pin dong rồi yo, là cái oh vai don male to upai vedalo mane ke chohor muta mane chevan veda yalo yo mane helo veda inang nak mat ma sap helo chalo mat pindong se cho flo kang cherong ong lo sopta yo hing ma thai jang phong le long anta chok lo ya de akem men finally le lo pindong se cho cái lạc ông lo Langmili Waterfalls po so photo son thala de फोटो संग दादा आलोंग देखा गलाम दादा आलोंग थिंग थांग ला so don mari tom lahlo Langmili Waterfall jo lahlo Langmili Waterfall ke la pen la so tha ga pilo ki kim ge tha ki kim la ke lang supply lo la lang to di ang dong teron manai terang rong ke la tung kreng rong ha rong ke non bilang sudah bilang se surat han dak pen silang hong kong distribute ko pu distribute la ko komplien ka acha
So dakan lo lapen Langmili ta lahen lo Donmali itu. So lahen lo Langmili Waterfall de Donmali itu ya. Lapen se dampu plo no. Tante dam suna. And Donmali itu last scene bang ke Langlo ente. Last ka do kabe sitame un ane sharing no Donmali itu episode 1 episode 2 sitame sharing. Oh Donmali itu langsung ben bang bom hon ma hedi ne making of bang hedi hingno dakan lo yo. Nona iking yang sepen lo dam nang po. Ayah. Lagay yo king of ta. Hingno dak lo de king of le. Warnang kok lo hingno dak lo. Dam piu nang po bhai. Upai ve de lo kay. Okay, Donmali itu. Iking ang sepen lock ke bang. Oh, making up ta. Making up ta hino dak ma jadi Donmali itu lalu lama ke. Masih upaya betul. Iking dak sopen. Yes, finally. Lecet lo, guys. Oh, okay. Itu mah baik lecet lo. Oh. Lecet loh. Wala itu mah baik pasang kok ya Donmali itu ya. And Donmali itu kita sudah scene bang ke. Kan kita scene lah last and ending bang ke end pui bong. Oh saya kiri hendak coro lo. Ane colo lo Donmali itu. Lan colong lo deh ya. Putar lo. And putar lo. Deh ya colo. Kita long kira video ada.